Wachina hata musese mwendo wa kalivo ndini wa kilungu cha Uiiti muthenyani wa mundi twithiwa tuinenea Uwau wa Mbio na twithiwa na Kenda Kitale na ulani mutaalamu wa Uwau wa Mbio atueleseyo maundu makonetio Uwau kethiwa nwendo usoma maundu kivathukani yulu wa Uwau wa Mbio muno kwa alame misini ikala mitambo nini kana tuomanithie kana osevuso yini mukethi Daktari witu na ndi muthocha mutaviwa eta wata na eka hata. Karibu sana daktari. Asante sana Masi. Kwa masito nitwa Christine Duku Andrew numite hospitali ni Makueni County Referral Hospital level 5 Ulawi Makueni County. Ithuko manana mubiani wa bala au mathambe wa mbio ni nurse wa kuthambia mbio. Karibu sana tunene maundu makonetio Uwau wa Mbio na ndi atuyambia Uwau wa Mbio kana mbio ni iva ipati iva yamwe Mbio ni kamutha kanini muno kamwe na andu makavuthitie lakini kathukuma wia munene muno. Mbio yitha mondo wa ba mongoni na sitha asili. In fact mbio ni yana ngundi yako kwa kume kwetu mbio yanu lakini ithukuma wia munene mwene wa mundu. Na ni chao kieta Uwau wa Mbio. Ila kwanza tu nene Uwau wa Mbio without imanisia kana mbio siaku si uthukuma wia selete kwitha si thukuma. Kuo na mbio siaku thukuma wia sele kwitha si thukuma wetu asiaka na wina thina wa mbio. Uwau wa Mbio wiva tutena songa. Uwau wa Mbio ni kuthambia thakame. Thakame yonthe ile tukumika mwini thambiwe ni mbio. Thakame yako na kuma ngoni yenda mbioni. Mbio sikathambia kiko. Kiko ni kila kisila kwisila maleuni na sindu ila tunusa kimwe. So mbio ithambasya kiko na bangi iyunya kiwu kila witha kite kwendeka mwini. Kiko kiu cha vulana na kiwu kila kita kwendeka mwini kisoba sya mauma. Na sya soba mauma tuyuma. Kwa hugu ya munene muno wa mbio ni kumya kiko na kiwu kingi kila kite kwendeka mwini kwisila maumoni. Mbio nosyo ikuna thakame mwini unu thakame yele kwitha yikuna kila tukita blood pressure ni regulate wa ni mbio. Kwa huo na mbio sya kwita uthukumanesa blood pressure ni yambata. Na mbio ni sopa sya chemical mamu kesa kwitha nime uthukumanesa mwini undu vailite. Na ni chao kieta Uwau wa Mbio daktari. Uwau wa Mbio wuka kwisila kwanza ya mbingi muno awauma pressure na sukali ni makotha kwa Uwau wa Mbio. Awauma pressure na sukali Uwau wa Mbio nundu wona thakame yakwite uko nundu vailite. Mbio ni siema wani uthukuma wia wasyo na siile mewa muno na siwa. Uwau wa Mbio no wuke kwisila kwa mauangi tofauti. Pema wa utala tumeta UTI. Ukawa na wilia kuitonesa ni daktari undu vailite na maisa kwa affect mbio sya kusiwa. Pema uangi tumeta renal stones. Latu nene renal stones to asya stones ningi kwa kikamba to tuvila. Tuvila tusova gwa kuma maumoni minerals sikapulana na munu mingi ula wa maumo ikasovya to stone tu na to stone tu ithi tree block ila mitambo yisila maumao. Kwa mbio siwa yete mbio. Heo mauangi tumeta pyelonephritis. Isu no maua ndama itoni bacterias. Kuo na maua smali ya kuitonesa ni kwete mathina ma mbio. Nitwa nene ya pressure na sukali. Pangi mbio no sieta wenuki na kunywa sigara. Uke we chemical mbingi muno mwene. Nela wanyoki ulikanda kamene. Ila mbio yathi uthambia thakamesu niko manana chemical isu neka ema ni kuithambia. Alafu siili kambioni na siye la mbio na siwase mbio ela mbio yeko thukuma wia undu vailite. Skara naone twase akana ni nthuku muno. Nundu ila wona wanya skara wakusya siuki yenda ikalika thakameni. Thakame yambia kunini ba mitambo ila yokuna thakame. Na thakame utisa kwitha ndio kuna nesa undu vailite mbioni. Kuya emothi mbioni nesa mbio yemwe ni uthukuma. Itunene ya maleu ala twisa ithi tandu na muno ni muthuku muno ila uya muno mwingi. Itubatite andu kwikia muno leu nindi. Muno wandi ti musio. Muno ila waya muno mwingi muno ni wenda ukakusa kibu kila kimweni. Na wikusia no kusia kibu mbio ikeza kwitha ni sialemewa muno kuthukuma wia wasyo. Omondu angitwa na takwaseta stress. Stress ni tuita tumanage stress muno. Nundu wana mundu ena stress ndakama yake ithaye kunundu batailite na stress ni kwete thina wa mbio.
na kwitha wina overweight ila tumita obesity kuu ni tutabitie ene ndini matabawe kana ikala usiaitie mwili waku ugito wa mwili waku nikenda ndukese kwa wakela umita cholesterol leto na kwete thina wa mbio pe kindu kingi andu matamana muno kindu very simple utona kwitha andu maikitumia kila muthenya lakini ni ukwete mathina painkillers ndawa isi achalia ndawa cia achalia ni nthuku muno ndawa ila recommended ya achalia ni Panadol hii tusita diclofenac aspirin na ingio isi akumutani mundu ewe alio no mutwe ewe alio no muongo aithi ndukani tusita over counter ndona andikiwa ndakitali na we withi witho ndawa winywa ndawa isu ni si affect ya mbio muno lakini ubo ndawa ni a scientific way lakini ni ukwete thina wa mbio kwanza ula utona kwa mituki utemu wau ikathio mbio ni ika affect immediately tumita sudden no kono mbio cia kushashati na ikawa kou ni tukothete kuya mundu wathi sibitali ukoneke ni ndakitali akwandike ndawa ila cia ile tonywe ndukathowe ndawa cia kuwe mwene kwiyandikia kana we mwene kwitavya pe andu malwe ni mutwe kana mundu alwe ni kindu enda kuboya munana endawa isu ni tubatanite kabisa so ndawa cia achalia painkiller ni nthuku muno pio mwene ndi ni wele kwele wu na ni ucio mundu akathi sibitali na Uwau Mbio ukwata age bani ukwata mubaka ciana kana ni wina age limit ya kuma miaka ye mubaka eno tena no twasie Uwau Mbio waina age limit lakini nowadays nota wa kila mundu na tuona nundu wa lifestyle ila andu mekwikala tena Uwau Mbio wanenga wa aged sana is from 60 years and above na ni wakona we muno na stress nundu wona mundu apya miaka 60 mundu sundeka kwithe active na mundu sundeka uthukuma na wetho nai mwandike ni serikali kana unaiona wia waku ni wa retire na ni wenu kabaye musi environment yesu ya musi ndo nai unamimania nesa na kuinteract na andu ku community ni maybe ndo namanite so uyambia kwithia na stress na ila stress izo kwete o mathino mambio kana weza kwitha ndo active muno mundu apya miaka 60 ni weka kwithe active muno weka kwitha ndo active muno ko yes ni laisi muno kwa pressure kana sukali nundu amoswania maingi by the time wapya miaka 60 ciana citha cianie na ciathi maunduni na cieka misio kumukoti wa tila tunaweza kwitha nona thukuma mukoti wa bumusi mwinyoka kumwe yambia kwitha na stress maingi ko tene nona akona we na age ya kuma miaka 60 lakini oyu we waba kubi kila age tuona ciana ota department yako pe okana kama miaka 19 so matuko ni kukonyo muno na lifestyle nuko na ciana nilikete muno katika kunywa sindu ite kwelea na skara miandarati ko na chemicals na kuya malewa kuthikuthwa kuma hotelini icha fast food isu ni sindu ila tu kotha kuya ciana ciumano nacio nundu wala mauta malika mwini tene andu maisa natural food oyu andu ni mumaniwe na sindu isu maisa icio maisa mboso maisa nunenge kana nuni nayo niyo nini vitamin ila tukwenda ya mwe utita mkana kaikwenda kendo ya chips na mauta na masoda soda ni muthuku muno kwanza ithitu ya andu manywe kibu basi wona wathi patini te kibu mano soda we chemical na chemical aso no ulika mbio ni na maithi kwa nanga mbio kwa lifestyle ni etie part nini muno ya mbio na ya bindwa wesa kwitha ti ila twanene ya miaka ya miongo thandatu oyu ilikile kila mundu ewa si lifestyle yake na maintain mwi wake wese kwitha wikatika weight yaku ila ya ilete na wethe no kwiwa nai enda wone ndakitali nduketho wenda wa na nduketi munana ndawa na waandike wanda wani ndakitali nywa undu bailete wethe wewa unywa mara 3 kwa muthenya nywa mara 3 kwa muthenya wethe wewa ucioke clinic sioka clinic matuko ni andu ama mwiko na mawa mayenda hospitali mundu nukubithia ndekwendo weta kana ni muwau aithia yitho ya ndawa ainywa na yuma chemical asu niwe mekwisothi malikimbio ni mbio simu ni kuthambia thakame lambu yo sisowa ko matukoni ni miaka yote 10 na miaka 10 na kindu pambatite
Sawa sawa ndagitari vau watinanga muika ingi muno twambie na madirector makwa maili vambe niona maitheka na twisonga na mbere no utabie mucecia yo ni mawonanio mevala mundu wona kama na ena Uwau Mbio. Uwau Mbio no twasekana ulikamwini mbola. Ulikamwini mbola ukesa kwitha no utembe bandu bya miaka ili. Masine wa Uwau Mbio na tuyamana. Na kuwe mwene ndo amana. Wono wendeo maisha kama kawaida. Lakini hiyo mbio siaku nisiambie kuiwa. Na by the time tuko mana kana we Uwau Mbio portion nini ya mbio siaku mindi. Bati alitoka iluka nini. Ni weju saini siambie ya kuoneka. Tutina mboneni ya saini isu. Niwe kitumi tuothingilila mwene ndekana. Ni usio kuthisi vitali. Kuthima wa mbio siaku ona utemu Uwau. Itina wa kila mitha ndatu. Enda sivitali. Ia ndakitali no request kuthimwa mbio utabe mbio siaku sina thina kana sina thina nundu Uwau woneka tene no usiwe lakini wesa kuoneka wa advance ye muno niwe utasiika saini ya mbe ya Uwau Mbio ni wambia kuwa wino amana ukokelo kesa kwitha no kuwa wino no kuwa yando ni mao no kuwa yando ni moko na no kuwa mwe yadia omana no uko ni fusion na ndetema no kuwa yando ni mutwe mbio sienda na pressure no yete mbio na mbio no yete pressure kwa hiyo nawe waambia kwa ndo ni mutwe utona kwita pressure yaku yambatie na ndwisi niwe tutabasya mwene ndikana ni usio kwikala wisisya pressure yaku routine make it like a routine o umalite umete wiani isilo ba general ma request ngwendo mana pressure yakwa yanata enda kule request uthi musukali au aswele ni maenda na sana mbio so kwalo ni mutwe kuwa wino wa muno mana kwalo ni mwimau ukunwa ni ngo kwe manubeba kitha wona uyambia kwe manubeba ni si advance ye muno mundu simaanisha kana mbio isu si kumya kila kigu cha ilite kumya mwene kuwitha ki ukilikie maboine mundu kiuchu wona masachali ya kuma kilika in the other organs kilika mwene kula kemandi ya space no siki kuma ala tamauma ni kwitha mbio ndio thukuma ukilika kumwini kukikalika mbio kikalika mabuini kikalika ngoni kikalika ku intestine mun akambia kona wokela kwa cha wimwimbu mao wimwimbu moko wimwimbu tiu na mwolongo yambe ya kwimba na nundu wambe ya kwimba yambe ya kuongela weight nundu kichuki kumala asumeta na weight muno etha mundu ni waimba pyu kwa mano beba kwikilikia mabui mayo kunondu maileto kono kuyambe ya nobe kwa mano beba Bikochu kiso kakili kainge mutwe, wetuka confused. Mutondo uswani ndu welobo, wikaluta we confused, we yani we irritated ndu kwendo kitu ni kindu. Na indi weza kwitha yune wale mewapyo wetuka hospitali. Sawa sawa na indi ndakitali twende kwithiwa kana mucece mwene twende kwithiwa twinenea yulu wa Uwau Mbio wawula withitwe kana ni mwithitu mwikulia muno tunene yulu wa Uwau nende kwa oyu wembitikilia twombo ndini wa uthio momo kuvitu icio kithia twithiwa twendea kunenea maundu makonecho Uwau Mbio ndokathivasa. Nina udho changi ndini wa kilungu cha Uiiti twithiwa twende kwithiwa twinenea yulu Uwau Mbio na twinakenda kisali na ulani mutaalamu wa maundu makonetio Uwau Mbio ni wende kwithiwa itusomethia kila keta Uwau na unutona kwikanika na wesianie na Uwau na ndi dakitali tuisonga nambe ni petha na tabia ila mundu withana switona kwete Uwau Mbio niwe ndinenea lifestyle lifestyle ya mundu ya kulia pika exercise. Wisi oyu ni kubindukite biyo. Andu matuku ni metembea na ngali na motorbikes. Ukeza kwitha paina sasa ya walk. Ila tu kwanza exercise tu maanisa mundu athi gym. Exercise no wike exercise kwanza ya mbingi. Pena kutembea. Kutembea na mau a walk. No with swimming. Isu no exercise. No ukile kanda nyumba kwako. Kanda kwitha we very active in your house maundu ala maku mothe ma nyumba ukeza kwitha mwi waku physically
ni wawiya we very active ko lifestyle lengi contributed ni andu mayu tembea na andu mayu leo tembea ni kwenda ko maundu ni maingi mase no wewe hapo yewo yu asani machache mambo ni mengi oyo tuna kwitha wina program bingi wele run naweza kwitha we run different kundu so no kwenda kuma ba usembe ukathokome wiongi kwitukane kutu kwa isa kwitha no kunia maundu maingi so wauma ba uyosa motorbike withi wele wala wendeta withu kumaingi uyosa motorbike report isu no wele kuandika maundu sa kwitha ni maingi so we force kabisa kwitha no tumia motorbike kana no tumia ngali so lifestyle isu ya kulia kutembea ningi gisia kwananga maundu no kasa kwitha ni behavior yo yivo lakini tikwenda kwa mundu so nyekela ndo no tuthia mwene nthini kana twike masoesi undu patoneka find time yaku mwene ta mundu itha na program yaku ya kutembea ouma uyani onaweza wina ngali onaweza wina motorbike ti lazima umiambate saisu no wamwe umuthi nendo walk nithionga bike ba hospitali na ndisio kaba studio no ke no singali yakwa utoweka exercise ko itha na program yaku ya exercise daily nekenda umwe with the way active beta bienge ya andu kulia kunywa kiwu is very important na andu mayesi ila wekaluwe we mwe wako wewe wao witha we manisha organ na tissue saku samwe nisiambie yonya umwe ni wa sense akili ni ya sense kana ninguwa wao peke ndungwenda nduketele wisikuwa wao either na program ya kuyonywa kiwu wokela kwacha vangilas imwe o wisonga saina nyo kiwu kingi wisonga saa monza nyo kingi saa kenda saa nana kwithi utuka make sure ni wanywa ngilasi tanana isu ni kuotethia ndini wa mbio siako nundu mbio yenda kwikala yi hydrated nundu wa weletu kuma mwingi wotha ndakame yenda kwikala yi sawa kuila wona yako sakiwu yambi ya ushiringi na bono we kwisoba kwia wese kwitha cells ya siothu kumondo bailite kwa utabia yonywa kiwu ningi nthuku muno dehydration ni yekae kidney failure na no yeteta ila tuntonometa acute leto na kukila kwa mituki so kunywa kiwu ni kingi tuthingia manende anywe kiwu undu bailite kwika masoesi kunywa kiwu na kuya leu health ila tukwase tu leu health te leu expensive no kuya we make sure nwa ya leu na matunda leu na greens kastachi na protein with a well balanced diet kwa muthenya na daktari ya uwau wa mbio utona hata kwithiwa we prevented kana mundu atona hata kwisiania ndakawa uwau wa mbio zia yambe ila wele kwisiana uwau wa mbio no kumana mbio siako kindu chambe kumana uima wa mbio siako kwikala wisi kwa ni tuthingilila kana ni kuthi sibitali kwithanela routine check up itina wa kila mithanthatu enda sibitali request tima mbio siako no iso amino mana wima wa mbio siako no manondo ku maintain na whether ni wone ki stage ila itono sika no sika whether we mo pressure na sukali enda sibitali undo daktari wa kiti whether we to usioke tina wa mayume sioka na ndawila waandikiwe sia pressure na sukali nywa undo daktari wa kiti ndukabitukanye whether we to unyo mareli kwa muthena nywa maleli kwa muthena ndukabule nyimiti na ndawa cia sibitali andu ingi ni matumia ndawa cia miti muno na ndawa cia miti ni nthuku nundu si thasi silite katikela ila mipangilio ya kusisya ndawa icio ni nzio na miti ingi ye sumu na mundu ndesi na ye chemical mbingi to nonywa ukathi kwananga mbio so ndukabule ndawa cia sibitali na cia miti waenda sibitali umanwa ndawa cia miti ni nthuku muno ikukala usetwe unyite ndawa cia kundu bailite na kwisiania na kunywa ndawa cia miti diet yitu tuyondu bailite na tuyafoid muno wa kwikia nthi usu ni twasiane muthuku muno nundu walika mwini wambio kusekiwa na bi thaite na kusia kianite kala umaintainite weight ya kundu bailite na nipethia wana mawawela moka na hana wa mbio be mawu moka na wa mbio muno ni pressure na sukali wa pressure na sukali wona wina guo witha mbio muthengiani nundu sukali wina guo witha ba imanisha mikiba yaku sukali usuku mikiba no sienda kame kukona nesondu bailite pressure nayo witha ndakame yiko nundu batailite kumbio ni laisi muno kuwa nundu si ukwata ndakame
na thina wango ngotiye kuna thakame kuthingoni kuthimbioni ku mbio ngo ite kuna thakame ne sondu bailite no kwata no thina wa mbio na ni ukahokethia muno awawela mambio kuya misini kanela waweta kana yabikela stage itayitika ni moka makambio balwa nando yo ni chao muthutha ciela mukumayita yulo wa maundu makonetie stigmatization kana kubathulwa nando kuya isioni andu ama mo wa mbio bandu mendete kwendwa na ni maile konywa wendo munene mundu kindu chambe witha matilwa maundu maingi muno thini wa maisha mo ni wambe yo limit wa malu maku moya social life ni yambe yo tilika mundu ndwithia we active no in social life nundu kindu chambe witha wikitwe la kathetaba ya kuthi kuthamba mbio kwa hospitali na ni twitha twikwa wikalo umisianie nayo ikeso tinwa kana ikeso komano na ikwingi mbingi na kuma social life ni kwitha na sindo cia kunywa toki na soda na nabate puno wame kuza kwithia chi mese kwithia kiwu na oni metha amena limited ya kiwu kila maile kunywa thini wa mwiko ku menda kunywa wendo munene nituka tuketa andu ala masiani we na muushu ala ni mo relative tukameka lianthi tukameka counseling tukamea mama support undu batoneka na maimonya wendo na mama nekana no waute woi no se andu ingi ni masia kana ou ambio ni woi kana angi makasa ni kiumo kana angi makasa ni la yani kindu wake wekie mundu kwe bani we ngai tiwo na bathili ou ambio no wauto wo longi kuwa komana na mundu ou ambio mwende no emu support undu batoneka in fact ou ambio no tumandu mastrain muno ndino wa mbesa no tumeambesa muno ni very costly mundu Uiiti wa mbio wimaanisha kana wambia kuitwa mbio ukaenda hospitali kila kile kwa week ku ona wia waku we mwene performance yaku ya wia ya mbio thinde nundu nukwendeka maybe whether uka hospitali Monday koka Monday na wakana routine whether uka wakeli wakatano ila simosioke waka wakatatu na usioka wa thandatu na wa emosioka kana watia maisha maku ni mambio kwiba kumenda kwendwa na mwema na kana no uto walangi na mwiwoko na mo gina mwisi na kwa maundu makonetie environment ni thana effects kwa uwo wa mbio bala mundu kwikala bala mundu kwikala po ascendant muno ketha kuyikala be bandu bena air pollution ila bandu bo bibi wa mabuti mekite makiko kano masiwenzi mathe makwete iko bandu bena air pollution environment muno yena air pollution esuni twasiane tona kwete mathina mambio mundu wa ila muke mundu wa ila siuki na kwa mundu la withia wa mbio ni chao kila utona umwia esiani na chwe vindani thini wa mikalile yake already no thimi wewe thia we mbio wethe we mbio pe counseling ila wika wani daktari wako kuki nukila tutona kutabia ni ati ya metala yonde ilota vitu ni daktari whether we tundukaye leumona ndukaye whether we tundukanywe kiwu ndukanywe whether we to enda hospitali na kwa musiaise witona otene ni chawe ndo mutabia yulo akonya kukwata Uiiti watene kana kuthimwa tene yulo wa mbio wathimwa tene ni twamana whether wathimwa tene na wethe mbio cia kuninzio nduko tabundu wa kuimende ni sithe sinzio whether wathimwa tene wethe katika stage yambe do connect wana daktari kwa daktari sita wa nephrologist ila nisio sisome mauma mbio so no connect ya wana daktari zo ukethia na clinic follow up clinic la kilo kaendia na daktari usino watiania na kukulingana na Uiiti ala mailite mitala misunduke so bikia ba kila kiwango cha kwezo thambo ko uthimi watene ne museo nundu nusi wambio sekeso kuwapyo ubikeni wa kiwango cha thambo na wethia timbo notaba bondu wa kwekala na sione kenda sekeso na tuimino kilele kilungu kito ni tawa ndo tabia mwene ndi ulo tusiaise kwesila kamera nye undola ndo no mutabia ni kama health ya mundu niyo ya maana health yaku niyo ya maana kukila kwacha wokila nenge health yaku first priority na uyase my health comes first ikala usaitwe ni daktari muno
wima waku wa mwi kala withi sibitali kusiswa pressure kala withi sibitali kuthima sukali na ikala withi sibitali tina kila mithanthatu kusiswa mbio ciaku undu cio thukuma na weku ukekala na wima waku wa mwi musio na wima waku wa mbio. Asante. Na daktari mundu enda kukwatya kwislava mundu itha yenda kumana mbeange yulu wa mundu itha atenda kumana mbeange yulu wa Uwau wa mbio kana utenda tunenanise yulu wa Uwau wa mbio nongwatie kwisila nambani 0 monza ile 5 kenda 5. Sasa naende muve mwana kwa alama kwa teni na itundhini wa kilungu cha Uiiti muthenyani wa muthi chumwa ni chukite tukethi watu inene ya maundu makonetie Uiiti wa Uwau na maundu angi kivathukanyo makonetie Uwau wa mbio kwa wikala mitambo ni kilungu cha Uiiti watu ikithasha kana ni wakwata utuika kukonia Uwau onthe ala mendhini wa isio sito na muno alama affect amba ya mukamba kulingana na kula tuikala na climate tabala tui kwa twethi watu yendea kupatia ni kila wakwambililia masani wangi itasu nikana tunene maundu makonetie mo kivathukanyo nthini wa kilungu cha Uiiti nye nitawa masi wa kitakatiwa nesa.